Eipangutua iltung'anak loonkajijik naapaasha te ward olulung'a eomon kulikae wadi e Narok South pee eitashe neng'oroo kiti lai Ole Ntutu tolorika le bunge. Olulung'a kira nkajijik ong'uan. Amu ketii olulung'a irpurko, nikiata Lumbu amu olumbuani ele payian otii ene kake olalang'. Nikiata Irkokoyo, nikiata iltung'anak ooji Uasin Gishu. Ore nena ajijik ong'uan naipotoko ntae naa kejoito pookin Kadafi tosha. Kejoito Ilomon kulo oiroro orpayian obo Lemein temurua ooloitayu eomon lelo tung'anak pee egelu kiti lai amu olarikoni oisiligayu naa oltung'ani sidai onyorr olosho lenye. Nikiata 2017 nelotu asayiani lapa natasayiakore. Ore pee esayian ena tito nikijoki apa Kadafi kiro iltung'anak le Korei taanyu entito nabulu amu ijo ng'or sinasuja ena tito keyieu nebulu. Ajo sii nanu naa piilotu aya. Ore ele tung'ani oltung'ani le maana oleng' oltung'ani supat oleng. Nejo apa Kadafi ena tito ajo maisho entito abulu metaa karreshu nanu paalotu aya. Eibalunye Ole Lemein ajo ore iltung'anak apa le Korei naa kepuo aang'orr kiti lai tena rishata tenkaraki nailepa Korei eng'oru olorika le gavana. Lotii ward naji Moto naa kejo tena kop mikiyiolo yiok amu ore taata yiok nikitejo ore oltung'ani ogelu olosho lormaasai oloita naa ele tung'ani Ole Ntutu. Neeku kayieu ake naomon ajo tegelu Kadafi amu meeta Kadafi ukabila. Asiraki Naserian TV tejoki Keiwa Cecilia.